Bishop wa kanisa ya Methodist Synoid ya Igembe Gerard Kithure ni agwetete wega wa kwithira kwina semina mono cia kwa mauritani nthuki mbithi akiaria kirima mbura ntuku ya muthia kiri semina imwe ya nthuki mbithi baba ntere cia Igembe na inyirite wega wa kuwezana mauritani jaja akiuga ni untu bwa bata kiri nthuki mbithi. Nicholas Chabare ni akurikithia cio. Ni semina ya ana abanini baraba athuranĩrĩtwe nĩkenda bathi na mbere na kũrutana mantu makonainie na mũtũrĩre. Semina ithuranĩrĩtwe nĩ kanisa ya Methodist Igembe Synod na ara kũringana na Bishop Gerard Kithure akuga atĩ baronete ibwega kumenyera ana baba na kubanenkera mitugo ĩmĩega na njĩra ya kubarutana maurutani mwanya mwanya na ende akiromba kinyachiari na bo bathi na mbere na kwithirwo bakimenyera ana abao gitari abenabo itukuibarute rwetura rukara eitare onde rukiarira shua ura rutongeretie kiri mantu ya twana kugia na igu baiba nini mono na igitenere itukwenda kuwa rira tucamanitie onto antwa tubarutana mantu ya maingi mono no ntu itucuite arutani baraba kumenya mantu ya na njira ya unene mono na itukwenda kuwa twenda kuinsist that yes tubarutana ntukwena arua lakini njukumu enene imuciari kuona mwana wa kumenyerwa boya na kwerio mutethia nikenda atikombe gutawa ni barabangi atonya kiri mantu ya atibui tukwira aciari nabo bawatiria na bara na mucie mwana omware kwa kinya 6 ate mucie muciari na bati kumenya inaari akona ina beterete kubua muciari ate bati ukira mwana nontu thina ingi twineo Igembe aciari baba ingi bona mwana etere secondary ba muyukia akwa muntu munene kwa umwe kuru waturia mwana inawa itaina wauma akira akithwana si muntu munene atweka kureta murio mucie yote kumbote ukamatika. Kwa hivyo inkuria aciari tafadhali aciari betu ba Igembe ana betu itumenya imitire yon na eweta inaba kuma bauma kanisene bacoka mucie mapema akiweta ati maurutani mamaima batiri kwithira makithi na mbere na kuongereka nkoroki nikenda ana baingi bakinyagirwa imataro omega mara momba kubatema bakura bari ana abathiku na ninkua ni boya nonto bantu ya narua ira turombere kubanga kenda na betu bakombo korwa turathithirie itarekai na aritani barato wetete Pedro bate kumba kwa exhaustive yonde bira baukuri nabio na nito bangite weta na mbere kuendelea nto bono nto nito kuona na beto ibakwathirika nonto ba mantu yara yokirite muno ya ntano ringe na nitweregirite kweta na mbere tweswaira na beto aritani babeya na aritani bo batethia especially barato kuri na borware na twaromba kinya twethirwa twino utethio kiri anene beto na wero wishers nikenda tukomba kumenyera na beto na nikenda tukomba kubaritana buboya mantu yara yombo batethia muno atarira ciuma na ciana FGM na nitukuminya na beto ntuko ya narua bakuibwa mantu ya maingi kinya ukethirwa ire kuni neto ba Igembe kwina richachi nyingi muno ira yukara ikithithacua no era yonde kuthithwe ritwika twi number 1 na itubwite okarande twaciuria ukethwa tweya mirimo itu number 1 kiri mantu ya ari gutacukuru itu number 1 mantu yotana ntikumnyari bo number 1 o mantu number 1 it means kuri mtu umami class muciari nabwite kuyukia kanya kawe mutongeria nabwite kuyukia kanya kawe kanisa ni pastors tubwite kuyukia kanya geto na community ne akarande kwa ciuria ne atatumba guthiria thina hii yo tweka twenda number 1 Kumegebe North Betan Class Chabare.